Iza the gentlemen mumeze mute mwebwe mwakoze subscribe kuri channel y'abasirimu nk'ibisanzwe n'umuhungu wanyu Christian Kabengera, umunyapolitike kandi Moise Chap Katumbi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ategerejwe mu mujyi wa Goma. Aya makuru avuga ko uyu munyapolitike ukuriye ishyaka Ensemble pour la Politique azagera muri uriya mujyi ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu minsi mike iri imbere, akazanyura i Kigali mu mujyi w'u Rwanda. Umujyi wa Goma kandi kuva muri Mutarama uyu mwaka uragenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 azawirukanyemo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, utibagiwe n'ingabo za SADC zatsinzwe ndetse n'ingabo za MONUSCO. Katumbi kandi arawuvugwamo nyuma y'amasaha make Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe awugezemo. Kabila na Katumbi amakuru avuga ko bashobora guhuza imbaraga n'umutwe wa M23 umaze imyaka irenga 3 uri mu ntambara na leta y'i Kinshasa mu Kuboza 2024. Aba bombi bahuriye i Addis Abeba aho muri Ethiopia, aho basabye perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kugarura ituze ndetse n'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe banenze imikoranire y'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'imitwe y'abanyamahanga irimo ndetse n'abacancuro n'ingabo z'amahanga, basaba ko abo banyamahanga basubira mu bihugu byabo. Abo bagabo kandi basabye ko igihugu cyabo gishyira imbaraga mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu, kigahagarika ibikorwa byo gutoteza abaturage bacyo bavuga Ikinyarwanda ndetse n'Igiswahili, gufunga abanyamakuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'ibindi mu gisa nko guca amarenga yuko badashyigikiye umugambi wa perezida Tshisekedi Tshilombo ushobora kwiyongeza manda. Aba bagabo bavuze ko kandi ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage mu gihe runaka budakwiriye gufatwa nk'ikintu umuntu afiteho uburenganzira bw'iteka ryose. Katumbi Chapwe uyu muherwe akaba yarabaye na guverineri wa Katanga ndetse na Kabila biyemeje gukomeza gukorana mu gushakira Kongo umuti w'ibi ibibazo biyugarije birimo ubukene bukabije, kwangiza umutungo wa leta, imikorere idahwitse ya leta n'ibindi bitandukanye. Ibi iba bigarutseho nyuma yo gushinja Felix Tshisekedi gusesagura umutungo wa leta, aho yahembaga abacancuro amafaranga atagira ingano, aho umucancuro umwe yahembwaga ibihumbi 5 by'idolari, bari abacancuro barenga ibihumbi 4. Urumva ko ari ugusesa umutungo w'igihugu nk'uko byakomeje bitangazwa n'aba abagabo bavuzwe haruguru, aribo Kabila Kabange ndetse na Katumbi Moise Chapwe umuherwe ndetse akaba n'umuyobozi w'ikipe ya Tupwisa Mazembe, akaba ariyo kipe inakize mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi babigarutseho nyuma y'uko abasirikare ba FARDC cyangwa se iby'igisirikare cya Kongo aho bahembwaga amafaranga atageze ku madolari 30, babaherezaga amafaranga ibihumbi 30 y'amakongomani, ubwo bavuga amafaranga atagera ku 20 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ni inkuru yavugishije benshi, itigisa imbuga nkoranyambaga guhera muri Kongo ndetse no muri Afurika yose muri rusange, kuko aba bagabo bo ubwabo bashatse kuyobora iki igihugu muri ya manda yashatse kuza Kabila, ariko
aba aretse kuza bitewe nuko yari yibereye muri South Africa, aho bivugwa ko yari ari gukurikira amasomo yiwe ya Dr. mu kintu kijyanye na politike. Moise Katumbi we akaba yarahatanye na Felix Antoine Tshisekedi, bikaza kuvugwa ko ari we wibwe amajwi nyamara ari we wari watowe n'amajwi menshi. Bakaba bisanze umuntu ukomeye nawe muri politike ya Congo, Corneille Nangaa, aho yabaye umuyobozi wa Seni cyangwa se ikigo gishinzwe amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Wowe wakoze subscribe nta gushidikanya uri musirimu wagiye mu muryango w'abasirimu, kandi nawe utarabasha gukora subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo tujye twibanira mu buzima bwacu bwa buri munsi ku nkuru zicukumbuye kandi inkuru z'ukuri, inkuru ugererezwaho ku gihe. Njyewe ugutunganyiriza nkanakugezaho inkuru ni Kabengera Christian. Ciao.